akuru banjuri ncheke bachumirete bunene kwiyeka mukarigite wa kamite otaga maguria mira midikantonga ikiregeriria ere kono kya kimera keba kimenere bunene barabate kumwata mbaru yario seneta Kaduri Murungi kaitano kau arimi bamira bakaboito ne pakudeta nonto bamaguria mira kwina mabakiwa betekaniritie na biashara bakuma Somalia ete na mandigoro ya ngiri 50 bakiwa ndi batagwatanira na arimi bange igembe kubuithia maandamano. Dennis Mugendi na Chotaredia. Akuru banjuri ncheke bali na gikaro garune akira ngondu igembe centro antu bagitite igamba na koja na mukana siasa ili tumira ene na ikumenyekana njuri ncheke ni kuwatana na Dr. James Medikantongai ure athurirwe ari mukarigiti wa kamiti ya maguri jamira na bare bakurwa nawe ni basokere akwi timi nturu timi ya sokere nchiru batwe James Medeka no wathurirwa na awatanite na bunge betu antu baraba mubinga ntiko myanga nimbi utumba mubinga na torua nabo kwa thwani bwena uwecho bwa kuuria thoko yenu kungi kana nya chumalia wewu batu turunju na tukwa thoko jonda ni chieye na iteni buurie lakini muntora kwarania na watiri akarania na watiri wa kilimo akarania na watiri wa biashara na oro thuri wa nengano ni abunge betu ndoni 4 kele toitumu muchemani wayo wari kamba antu baunu banenkanire na yuadhuro kamiti antugenda bayo badhuro ngi muchare chairman wo ntu mubinga tutukumena ngai wo aje tutu kumenya na utathuriro ria tata ya thurawa kwa wende kwa thwa na njira inge tio tuongelera thoko Tekenyo kuchaniria manto ya mira bokara kapo kuchania Murengeti uranto bamami tandere muntu oronge na umbura na bai kuchania Murengeti yomwe na nyumwe na bokara mochuko kapo ayo tambura wethoko ora tone athoko itotura iri lakini muntu oro kinyela watiri na watiri no akinyela president nekana toto isi arua noro ina abunge bonto bamwe abunge baubeto baraba umete na ara mire eri ne ntokimwe na iba kuwatana na Medeka na tutekumania ne nteto hii chitaikiana le antu yakaba uchambania kana mbi kampeni uteyo tukwenda miraeni ito sokeria yumbi betu nkatho no ntu bwa usemeni kama na kuthura Medeka aisha manio mira nikatukuwa thirikari njare kera ya thuri bau bathuri ni tuongelwe license nikenda license ingea ciumbo tethia antu betu babarima no ntu ya tuika ni antu atanda to ba wikira muno paliwa mira yani tutete dukano ntu ni tani nkai gweta Somalia lakini mira ikaurwa nyumwera baba de mamira bate kufaindika deke kinyawe ni mumeru lakini no mwanka kinyawe lele dindo yake ni dwari meru akeolele kenyengi no ntu muntu wira watire no lela cia muciara wa umire aciarwa mumeru no akira kare otethia meru tutumba kuandika tukamwendo thei no ntuna thura ai mumeru atu tutethia ne nyumbani one mirandi ya tubwire utethia nwe ira tukuromba thirikari president tutethia no ai tutetheria no ntuna na ire makamu raisi ibo tukwa ukariu ni mwenetu na itu muunga mukono na kinyawe onelia meru kwa umite utukuromba raisi awatile Medeka no ntunwa wina inya nikenda na tutethuka inteto ciariri twikinyani ari mintere ne cia kaboito mira sasa kama saa hii sisi wakulima tunanunuliwa 20,000 na ukienda huko Nairobi tunasikia mira Nairobi ile pesa inapeana ni pesa mingi mkandisho soroba moja kitundu moja tunasikia ni 5,000 ukilinganisha ile mira inauzwa kwa Somalia na ile pesa tunanunuliwa hapa ni kama times 100 na hiyo kitu ndio tunasikia uzungu tunaona sisi ni kama tunatumiwa vibaya ngala machemera ira tutumera miundene nao iaka ikora no tuba kwethire twainyelerwe ibiasara bamiraba batora ira no tuba kwethira mu biasara atierwa mamawa atwali kulalamika ni atemera tutukuona mbesa na ibo eutumira ngala mainbinge kukabua tukaibo ya isarubo ibo woyere ngwe cionthe
tuthete tukiro ya makatero Nairobi lakini hatukinyite thai makatero bakinyire mwanka mawa na bariwa watu ikutitagalirika jukua bakathithia maandamano manene. Kama ni miraa wanaona kama tutakufa hakuna kukata miraa, tutakaa hata mwezi mmoja kama tutakata miraa mpaka tumalize au makatero kwa tuweka miraa tionge ndia baikiomia ki next week tukaenda tuenda maandamano manene mno wote miraa hatua yembelele onde. Hii mtu anaitwa Sarubo ndio anaharibu Msomali mwingine akipata kazi huko Nairobi. Sarubo anaenda anasugua ile kazi, alafu ile anasema yeye ndiye anajuana na Wameru. Kama miraa hata ita biashara wakutane, waongee maneno ya miraa, sisi wakulima tupaindike na wale wote wanatunda miraa wapaindike. Sisi miraa tutaweka hata mgomo kubwa tuandamane na yeye tujue Sarubo ndio nani hapa. Leito kuunga karuiro mkono twentureye kaboi tutukaria aremi twemura mucemanio uyu raikite okethira thoko cia miraa itibwa na twite. Dennis Mugendi, Weru TV, Yembe, kaunti ya Meru.